ake ngiphize nginivusele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lo munye usenekubuta lokwekuthi uchazile inceko yaNkulunkulu ngikuve kahle. Manje inkinga yami ngisacela some few advices longanginika wona uma ngabe ngifuna nami kuqolela ngendlulise. Ake ngithinthe mhlambe tingoni angathi titaba tingakhi but nje ene advice lengakhona ukukunika yona uma ngabe uyabona lekwekuthi nembala uyadzinga uqolela wethwele lo mthwalo ufuna kwethula egameni likaJesu. Ake number 1 seke wetame kubuka lesimo usibuke lesimo ngaleliso lalolo okuphocile ukuze utoti buda wena ukuthi ngabe bengimi bengitawukwenda kanjani egameni likaJesu. Esikhathi esiningi umuntu nangabe asiphocile siye singabuki lokwekuthi ingabe yini lempresse kangaka noma ke lemlidelo agcine angiphocile. So bese sine sijaka kuthathi offense sesiyathi khalela vele silimele vele but aseke ume ube naleyo wisdom yalokuthi asengibuke bani ngale lo ngiphoqile ngabe kwendeke kanjani kuze efike lana bese udibuta ke uthi okay kube bekungimi bengitawukwenda kanjani asengibekise ke abantu abakethu ngithi mhlawumbe ngingibaba edludlu ekhaya angithandi ukuthi umkami abuye ebusuku ekhaya. Ngiyabekisa nje bazalwane nako ke mawakami uyahamba uya emhlanganweni emhlatane noma ke sidwala nake fika emhlanganweni umhlangano uyaphuta kuphuma so ufika ke sekuhalele ke ekhaya ke sengikhubeke ke mina ke sengigcwele kokane ke senginyanyile ke uthi ke le advice lengiletha kona namhlanje ake ume babedlulu seke uhambe ungene dinyaweni tamake edlulu nawe ube lesidwala ngemehlo engcondo nangu umhlangano uyaphuma ngo4 na uphuma ngo4 sekufuna uthole kokugibela wena uhambe uye ekhaya sesibeke sesithi nalo make edlulu abengishemeni lemhlangano abengichairperson lemhlanganweni ngeke ushiye lo mhlangano bese ke uyadibuka bekungimi ngingichairperson ngibambe lo mhlangano bengidawushiya lo mhlangano usume ngihambe na ngibitha umhlangano phize ngiushiye ngihambe na ikhona ukuthi okhona kungena ecathulweni takhe uunderstand bese yonke le engabonayo ihohloka ibuya phansi buka lokwekuthi lo muntu uze wangiphoca bekwendeke. Number 2 ase ukhumbule tikhasi la ucula la uphoce khona labanye abantu but bakucolela ngoba nawe we are not a saint awusinawe ukuthi uyingilosi nawe kuningi bantu baphocile bakhanzakala sibayakucolela aseke ukuthi ke nabe khona lokuphocile seke qala ungakacasuki kakhulu soke uphume la ucabange ukuthi ngathi ngake ngaphoca abantu but ungikhulumisa kahle nami angaphoca abantu ungikhulumisa kahle lokho kutosakha lesimilo sakho kutokusibuyisa lesimilo sakho ngoba utawuqala kubona lokuthi yathi nami ikhwali nemaphutha njengalaba labanye siyafanana nami ngiguilty nje njengaye nalona losangiphocile ngoba nami ngake ngona umuntu walokhuzana wangicolela egameni kaJesu. Number 3 ase uzame ukuthola umuntu lomunye nje lonenhlakanipho lonelivelo uqale uyokhuluma naye ake ngibese njengemfundisi nje noma ngumngani wakho lo muntu nje lone wisdom lohlakaniphile ubuye ukhulume naye. Mina nje enzaweni yakithi inabo bobabele ngathi lokusinangathi wangiphoqakele before ngiphendule lona lo ngiphocile ngigijime ngikhulume nabani ngingabuya simelo sami sesishintshile ngingabuya nalokukwata sekuphelele because utongitshela iqiniso ukuthi this time be wrong wena bokwendelani lokho umphushile uzatofika la angitshelele iqiniso angangincenekela angitshelele iqiniso njengoba linjalo egameni likaJesu. So kufanele ukuthi nangabe uyakudzinga lokucula iba nabo labantu lobadika ukuthi bobani bane wisdom nangabe ngiyabona ukuthi ngipressed ngidahamba ngikhulumisana nabo ngibuye sengingcono asangitshele iqiniso egameni likaJesu ngoba yena akakwati utokhuluma leqiniso njengoba linjalo. Nangu umfundisi ukhona and ready hamba ke ehhovisini lemfundisi uyibeke yonke indzaba yakho ubone ukuthi awuphuma ukanjani egameni likaJesu. So number 4 lengakuveta abantu abakethu ngasho ukuthi ungakukhohlwa lokuthi iforgiveness iprocess bantu abakethu idzinga isikhathi ungaboso usiwena mina kanjani nje vele
kufana lenza badabo restoration akusho ukuthi umuntu nasomcolele mhlawumbe benibangani wakulimata somcolele sekufuna iphindze nibe bangani again uyamcolela nje umuntu nendlule mhlawumbe lobo mngane kungabasaba khona but enhlitweni yakho umcolele ngiyalephelele egameni likaJesu umuntu ke ufune ahlale athi lokuthi ucolela kuyiprocess kunetigaba takho tawuhamba egcine kuphela. That is why we say time heals every wound. Nekuhamba kwalesikhathi ngesikhathi ugcina sowukhonile kumcolela nalo wakuphoca egameni likaJesu. Number 5 kubalekele ukuthi khanza uhlwabulana nalesikubita athi kuruminator uyekele lokubegaya lo mqondo wekuthi wakuphoqa kanjani wenda njani wangenda wazi ngiyamkhumbula waze wenda nekuthi bantu abakethu kunaloko yathi nje lo ukuthi ucula kunemandla ekuphothisa tonke tinhlungu nganye langa ngangisenyuvesi ngenda second year angathi sengiphoqiwa ngumfana kanjani nangena la ndlini sengicasukile vele ngihlele ethi kwembhedzo wami ngalana sasihlala kuma doubles umngane wami uhleti ngale roommate wami nami ngihletile impilo wakami umbhedzo ngiyayise kakhulu vele ngiphocile nove kusho uyangedzelela nje lokusho ukuthi uyangedzelela nje kusho ngathi enze ngini wasi uyakhuluma ngale wathi uyadibasela uyadibata vele uyatenyanyisa udende wenyanye kakhulu ukulalele nje solo uyatinyanyisa ubhebhedela lo uyadibasela vele ukuthi uzotonyanya kakhulu hey wasinaka ikhuluma noma ngihamba wathi uqinisile phana mina uqinisile mina akusilo kwenyanya lengisuke nakule ngephandle lo lesengikwenyanyile nyalo sengilole ngidibasele vele kusho ukuthi mina ngiyadibhebhedela lo sengikwathi egameni likaJesu. So kubalekele ukuhlala njalo uqabanga lokuthi vele mina ngiphocakele vele ngaphoqwa kanje because ngiko lokubese kufaka sathane ekhathi egameni likaJesu. Number 6 bantu abakethu khulekela lolo wakuphoqa so njalo iBhayibheli nafuza Mateyu 5:44 nafuza na Lucas 6:28 uthi khulekelani laba labaniphoqako khulani laba abanizondako bathandazeleni nibabeke kuNkulunkulu leyo nto le iyahilisha ungeke wayinaka iyahilisha. Number 7 egameni likaJesu ngingavetane ukuthi ke mkhumbude ukuthi nawe awusi perfect. In fact ikhumbude wena lokuthi akuphela nami I'm not perfect nami ngibuthakathaka kwami njengoba nabangiphoqile nami ngiphoqa labanye embili angisingilosi mina uyathi leto tinto letho ukuthi lento uyithatha uyibhekise banzanza bayangijabulisa belungu nabathi it's my fault bahlala basho nje nabelungu bathi it's my fault and lokho kuya ngematurity lekubangela lokuthi usho njalo uthi it's my fault sekade bazabe kumnanzi kuba nani in the name of Jesus Christ uma kuhambe kahle kusasa ngingakhuluma nge-anger egameni likaJesu kuso sona lesi sihloko se-forgiveness. Amen.